Minisitiri ushinzwe imibereho myiza muri Espagne yasabye ubushinjacyaha bukuru bw'iki gihugu gukora iperereza ku mukinnyi Lamine Yamal ukinira FC Barcelone nyuma y'inkuru zivuga ko uyu mukinnyi ngo yakoresheje abantu bafite ubumuga bwo kuba bagufi cyane achondroplasie mu birori byo kwizihiza isabukuru y'imyaka 18. Lamine Yamal ngo yifashishije inzu yakodesheje ahitwa Oliveira, agace kari mu birometero 50 mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Barcelone, ahakirira abashyitsi barimo ibyamamare bitandukanye, abafite imiyoboro izwi cyane ya YouTube n'abakurikirwa cyane ku mbuga nkoranyambaga, hamwe n'abandi bakinana muri FC Barcelone. Bahakorera ibirori by'igitangaza byo kwizihiza isabukuru y'imyaka 18, ngo isabukuru yabereyemo ibikorwa byo kubangamira uburenganzira bw'abafite ubumuga. Bivugwa ko Lamine Yamal yakodesheje itsinda ry'abantu bagufi cyane kubera ubumuga. Ibi nishyirahamwe ry'abantu bafite ubwo bumuga ryitwa Association des personnes atteintes d'achondroplasie et d'autres dysplasies squelettiques muri Espagne, cyangwa se ADEE mu magambo ahinnye, ryamaganiye kure rivuga ko bitakwihanganirwa muri iki kinyejana cya 21. Amakuru avuga ko Lamine Yamal wizihizaga isabukuru y'imyaka 18 ngo yishyuye aba bantu amafaranga kugira ngo baze mu birori bye, hagamijwe ko abatumirwa be bishimisha mu kubareba. Niyo mpamvu ihuriro ry'aba bafite ubumuga ryasabye ubushinjacyaha bukuru gutangiza iperereza kugira ngo hamenyekane niba amategeko ndetse n'uburenganzira bw'abantu bafite ubwo bumuga bitararenzweho. Iri shyirahamwe rivuga ko ryamaganira kure ikoreshwa ry'abantu bafite ubumuga bwo kuba bagufi mu bikorwa bigamije kwidagadura, rikongeraho ko rigomba gufata ingamba zishingiye ku mategeko, kubera ko ibikorwa nk'ibyo bishimangira imyumvire itariyo, bigateza ivangura kandi bigatesha agaciro isura n'uburenganzira bw'abantu bafite ubumuga. Mu itangazo basohoye bagize bati uretse no kubijyanye n'amategeko, ibikorwa nk'ibi ngibi binyuranje n'indangagaciro z'ibanze igihugu kiyemeje gushyigikira, zirimo kurwanya ivangura no guteza imbere icyubahiro n'agaciro ka buri muntu. Itegeko ryerekeye uburenganzira bw'abantu bafite ubumuga ribuza byeruye ibikorwa birimo ibitaramo cyangwa se ibikorwa byo kwidagadura aho abantu bafite ubumuga cyangwa se izindi nenge bakoreshwa mu buryo bubatesha agaciro, butuma basuzugurwa, basekwa cyangwa se bashinyagurirwa mu ruhame, ku buryo bibatesha icyubahiro bahabwa nk'abantu bafite agaciro nk'abandi bose. Iri tegeko ibi ribifata nk'icyaha. Mu gihe aya makuru yakomeje gutangazwa, Radio RAC 1 yo muri Espagne yatangaje ikiganiro ivuga ko yagiranye n'umuntu wari muri ibyo birori, uri no mu bafite ubwo bumuga, wari wahawe akazi ko gushimisha abitabiriye ibirori. Uyu yashyigikiye cyane Lamine Yamal, ati nta numwe wadusuzuguye, ati twakoraga mu mutuzo. Uwo muntu ufite ubumuga bw'ubugufi bukabije ariko wasabye ko izina rye ritashyirwa habona, yakomeje avuga ko atumva impamvu bakomeza kubyitaho birenze urugero. Ati turi abantu nk'abandi, dukora ibyo dushaka kandi mu buryo bwemewe n'amategeko, tuzaho ubushobozi bwacu bugarukira kandi ntabwo tuzigera tuburenga, ntabwo turi inyamaswa zo gukinishwa. Yavuze ko igice cy'ibirori cyamaze isaha imwe, hanyuma n'abandi bantu bafite ibyo berekana byo gushimisha bitabiriye ibirori nabo barinjira. Ati twarabyinnye, dutanga ibinyobwa, dukora ibitangaza. Ati hari ubwoko bwinshi bw'ibirori, byari ibirori byatambutse mu munezero ku bantu bose. BBC Sport yasabye ubuyobozi bwa FC Barcelone kugira icyo buvuga kuri ibi, maze umuvugizi w'iyi ekipe asubiza ko ntacyo bavuga ku bijyanye n'ubuzima bwite bw'umuntu, ariko yongeraho ko bashobora kuza kugira icyo batangaza mu gihe kiri imbere. Lamine Yamal ashobora gucibwa ibihumbi 867 by'amapaundi. Aya mafaranga uyu mwana w'imyaka 18 arayafite. Reka tumuvugeho, tuvuge ku mpano idasanzwe, ibyo amaze gukora muri iyi myaka 18 yamugize icyamamare ku isi yose, umutungo afite n'ibindi. Tubahaye ikaze. La Masia yashinzwe mu 1979, ni ishuri ry'umupira w'amaguru rya FC Barcelone rizwi cyane ku isi. Ryareze abakinnyi bakomeye cyane mu mateka y'uyu mukino, uhereye kuri Pep Guardiola, Lionel Messi, Xavi Hernandez na Andrés Iniesta. Buri myaka 10 iri shuri ryabonekagamo umwana wahinduraga amateka mu birebana n'umupira w'amaguru. Icyakora mu myaka ya vuba, nubwo habayeho impano nk'iya Ansu Fati cyangwa se Eric Puig, bake nibo bageze ku rwego rwo hejuru. Ariko noneho hari undi ugaragaye mu myaka itari myinshi ishize, Lamine Yamal. Uyu mwana afite impano itangaje mu birebana no gutera umupira, kandi benshi bemeza ko ashobora gusubiza La Masia ku rwego rwo hejuru. Lamine Yamal Nasroui Ebana yavukiye Esplugue de Llobregat hafi ya Barcelone hari ku itariki ya 13 y'ukwa karindwi mu 2007. Ni mwene Shela Ebana ukomoka muri Guinea Equatorial, wari umuservezo w'ibyo kurya muri McDonald's, na Munir Nasrawi, umunyamaroke ukora akazi ko gusiga irangi. Bakiri bato, Munir nibwo yageze muri Espagne afite imyaka 9 gusa, ahahurira na Sheila nawe wari impunzi.
barakundana babyarana Yamine mu 2007. Nyuma y'imyaka 3 baratandukanye, ariko bombi bakomeza kwita ku mwana wabo. Lamine Yamal yatangiye gukina umupira afite imyaka 4 y'amavuko muri ekipe yitwa La Torta, aho yatangiye kugaragaza impano idasanzwe. Yakuriye Rocafonda, agace katazwi cyane muri Espagne. Uyu mwana w'umuhungu yagiye asimburanya kuba kwa se no kwa nyina. Buri gihe iyo atsinze igitego akora ikimenyetso kigaragaza umubare 304. Iyi ni code postal y'agace yakuriyemo ka Mataro. Afite imyaka 6, FC Barcelone yaramubonye imuhamagara ngo aze mu myitozo La Masia. Mu 2014 yinjiye ku mugaragaro muri FC Barcelone, atangira kuba ku cyicaro cy'ishuri ry'umupira La Masia. Urugendo rwo kuba icyamamare ruba ruratangiye. Nubwo yari muto kurusha bagenzi be, yagaragazaga impano ikomeye. Mu kwa 9 mu 2022 umutoza Xavi yamwinjije mu myitozo ya ekipe nkuru. Ku itariki ya 29 y'ukwezi kwa 4 mu 2023 yinjiye mu mukino wa mbere wa La Liga afite imyaka 15. Umukino wa FC Barcelone yatsinzemo Real Betis ibitego 4-0. Uyu mwana yabaye umukinnyi wa 5 muto kurusha abandi bose bakiniye La Liga. Aba umwana muto kurusha abandi bose bakiniye muri FC Barcelone kuva mu 1922. Yagiye yitwara neza, atsinda ibitego, anasinya amasezerano muri FC Barcelone yo kuzamugeza mu 2026 akikinira. Amasezerano arimo ingingo yo kugurwa miliyari 1 y'amayero. Yatsinze igitego cye cya mbere ku itariki ya 8 y'ukwa 10 mu 2023. Yatwaye igihembo cya Golden Boy the Youngest. Yabaye umukinnyi muto cyane watsinze igitego muri Super Coupe y'Uburayi. Yaje gukora n'andi mateka muri Copa del Rey, atsinda double mu kwezi kwa 2 mu 2024. Ku itariki ya 23 y'ukwa 9 mu 2022 Yamal Lamine yararimo kureba umukino wa gishuti wahuje Maroc na Chili ari kumwe na se. Afotorwa ari kumwe n'umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Maroc, bituma havuka inkuru z'uko Maroc ishaka kumwegukana ngo ayikinire. Nyuma gato y'insinzi ya Maroc ku Bufaransa mu gikombe cy'isi mu 2022, Lamine Yamal hagaragaye amashusho amwerekana yambaye umwambaro wa Maroc. Umutoza Xavi avuga ko guhitamo igihugu cyo gukinira ari icyemezo cye, ariko ko yifuza ko yakomeza gukinira Espagne. Hagati aho byavuzwe ko yagize ikibazo cy'imyitwarire muri ekipe y'igihugu y'abatarengeje imyaka 17, bituma atekereza gukinira Maroc. Gusa mu kwezi kwa 8 mu 2023 yasuwe na Francis Hernandez ndetse na Vicente Blanco bo mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ya Espagne. Byaje kurangira hisemo gukinira Espagne. Ku itariki ya mbere y'ukwa 9 mu 2023 nibwo Lamine Yamal yahamagawe mu ikipe y'igihugu ya Espagne nk'umukinnyi muto cyane mu mateka. Ku ya 8 y'uko kwezi akina umukino wa mbere wa Euro, atsinda igitego ku myaka 16 n'iminsi 57, aba wa mbere muto ubikoze muri ekipe y'igihugu ya Espagne. Mu kwa 10 yahise agira imvune bituma atitabira indi mikino. Ibyatumye havuka ibihuha ko Maroc yaba yaramuhaye amafaranga ngo yisubireho ku cyemezo cyo gukinira Espagne, atangire gukinira Maroc. Ibi ngibi ariko byahakamwe n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Maroc. Mu kwa 5 mu 2024 Lamine Yamal yari kuri liste y'abakinnyi 29 bazakina Euro mu 2024. Ku itariki ya 14 y'ukwa 7 atwara igikombe cya Euro ari kumwe na Espagne afite imyaka 17 n'umunsi umwe. Yatanze imipira ine yavuyemo ibitego, atsinda n'ibitego. Azwiho ubuhanga mu kwihuta, guca ku bakinnyi, gutanga imipira no gutsinda ibitego bimeze nk'ibirori. Yakina ku mpande cyangwa hagati, ariko akunda gukina nka winger iburyo. Afite ubuhanga bwo kwihuta cyane, kugumana umupira, kureba aho abandi batabona no gukina afite ubwenge bwinshi mu kibuga. Mu mikino ya Champions League yabaye umukinnyi muto cyane wageze muri 1/8. Nyuma yo gutwara igikombe cya Euro, abafana be kuri Instagram bikubye kabiri. Se Munir nawe yahise yabamara ku mbuga nkoranyambaga, kugeza n'ubu ni icyamamare kubera umuhungu we. Afite imyaka 32. Yamenyekanye cyane kubera uyu muhungu we. Avuga ko yabonaga ko uyu muhungu azaba icyamamare kuva kivuka. Ati si umupira gusa, ahubwo no mu buzima busanzwe no mu rukundo n'umuntu mwiza. Mbere y'umukino wa nyuma wa Euro, Munir yavuze ko Lionel Messi yigeze koza umwana we akiri uruhinja. Ati birashoboka ko ari Lamine wahaye Messi umugisha. Nyuma y'umukino wa nyuma, Lamine yafotowe ari kumwe n'umukunzi we Alex Padilla i Milan ndetse no mu Bugereki. Alex ni umunyeshuri muri Barcelone. Nyuma yaho haje gutangazwa amashusho agaragaza Alex yicaye ku bibero by'undi musore, bituma abafana ba Barcelone badategereje ibimenyetso batangira gutuka uyu mukobwa ko yabaca inyuma ya Lamine Yamal. Byaje no kwemezwa kubera ko barekiye aho gukurikirana ku mbuga nkoranyambaga. Alex Padilla yarazwi cyane kuri TikTok, aho kurikirwa n'abantu barenga 750.
Uyu mwana w'umuhungu Lamine Yamal ubu yujuje imyaka 18, ni icyamamare kandi n'amafaranga amaze kuyabona. Urubuga celebrityNetworth.com ruvuga ko umutungo wa Lamine Yamal uri hagati ya miliyoni 5 na miliyoni 8 z'amadolari y'Amerika. Ibi bishobora gutungura abantu benshi bumva ko aya mafaranga atari menshi ugereranije n'ubuhanga uyu mwana afite ndetse n'umushahara abakinnyi bafite ubushobozi bwe bahembwa. Ariko kubera uburyo uyu mukinnyi yihariye mu mikinire, abantu bashobora kwibagirwa ko agifite imyaka 18. Nubwo Lamine Yamal ubu ari bwo yujuje imyaka 18, ahembwa umushahara uri hejuru cyane ugereranije n'abandi bakinnyi bo mu kigero cye. Abakinnyi benshi bazwiho kuba indashyikirwa batangiye kumenyekana bakuze kurusha imyaka Yamal afite. Umutungo we mwinshi uturuka hanini mu masoko y'ubucuruzi bwo kwamamaza, endorsement. Amasezerano afitanye na Adidas niyo ashingiyeho cyane umutungo we. Igice kinini cy'umutungo wa Lamine Yamal ntabwo gituruka ku mushahara ahabwa muri Barcelone muri iki gihe. Nubwo afite ubuhanga buhanitse, bisa n'ibitungura benshi kuba atari mu bakinnyi b'ingimbi bahembwa amafaranga menshi mu mupira w'amaguru ku isi. Nubwo aya mafaranga atagaragara nk'ari menshi, ariko abantu benshi bashobora kudatekereza cyane ko ahembwa menshi kurushaho bitewe n'urwego rw'ubuhanga ugenda buzamuka. Birumvikana, mu gihe azahabwa amasezerano mashya, nta kabuza ashobora kuzahabwa umushahara wa mbere ku isi.